Que tal, Dani? Moi boas noites a ti e boas noites a todos os telespectadores do canal Rías Baixas nesta tarde noite máxica pros pequenos e para todos os membros da familia. Sen dúbida alguma, xa estamos en moi boa compañía. Temos unha entrevista en exclusiva con Melchor, con Gaspar e con Baltasar, que o teño aquí o meu carón tamén. En primeiro termo, Gaspar, estamos descansados para esta longa noite, contanos un poquinho. Sí, chegamos onte a noite xa, cos camelos, para parar todo, agora temos os pases traballando para despois a noite deixarlle a todos os nenos os agasallos que nos han pedido. Porque pola tarde temos cabalgata, pola noite a repartir todos os agasallos, moito traballo temos por diante, non? Estamos afeitos, xa son moitos anos, son moitos séculos afeizando isto, entón é o único día que traballamos tamén o ano, entón, bueno, para eso somos magos, para ter todo preparadiño para esta noite, para todos os nenos do mundo, non só de Pontevedra, todo o mundo, todo o mundo. Quería preguntarlle agora a Melchor polos nenos de Pontevedra, como se portaron, como se van a portar as súas majestades cos nenos desta provincia? A ver, contenos. Moi ben, son nenos moi bons, la inocencia o que ten, que a veces un poquinho es así, pero son moi bons, Así que carbón nadiña aquí en Pontevedra, verdade? Bueno, Baltasar a lo mejor, pero de caramelo, Estamos aquí a Baltasar, xa para rematar, que mensaxe lle enviamos a todos os nenos que nos estén vendo neste día tan especial? Que mensaxe lle enviaría a vostede? A ver. Antes de todo, feliz año nuevo y estamos deseando todo lo mejor de este año. Y otra parte es que hemos venido, como todos los años, con muchos regalos, cargados de regalos como siempre. Estamos para repartir, no hay que preocuparse, con la lluvia ya no puede con nos y vamos a hacer el trabajo como siempre. Bueno, xa para rematar, que lle decimos aos nenos que vos deixen ao lado da árbore? Que vos gusta a vos? A ver. A mí, como voy un poco viejiño, ya con leche y un poco de galletas blanditas ya me checa. Bueno, pues con esa petición quedamos. Baltasar, Gaspar e Melchor, moitísimas grazas por atender o canal Rías Baixas, un auténtico placer. Feliz ano a todos. Feliz ano, moitísimas grazas. E todos vostedes o saben, cediño pra cama, que as súas majestades teñen moito traballo que realizar ao longo desta noite.